Here we go live. Kalanganan kaunopon korusia meban taudaw yang yanan klokken kapakap o belegis Bible study ni mensangan Saturday mensangan ni kaunop. Chay kapakap. O may siyo ako kan labalap kalanganan komoy. Kapunga marumisaraw kalangan kapungkiyang komoy. Nan marainin ranwat kamgajin moidang kids and kakanhiyas ngakan maur. Sabado da bang ko promiyo Lord sa kasabay kalangan kiyang komo sabon mamulimbak. Kalangan kiyang komo maur korusya me bantu tayang niya. Bible study railakan me bilbang korong amur. Kapag ki komo yung atong katarwi po rail mayaw bebol limbak marain magusang remo Lord. Magij korusya anane seperti sang komoy se watong komoy at maur se kapag kiyang komo yung atong kaun kitata. Kakaun kit nan maray ng ran koros. Pakiyo isang sangon butingan trepelakan. Megang gutong kalomat karampa kasamene. Ate wong komiyo Lord. Iyat kapagap komiyong katin. So say kit kalway kit nan marayin. Sen kakwiwi kita tama melel tama kaprong kot o mamorlale. Sa kaprayang komiyat kapang kasabay kalangan ng kamukaun Jesus. Mawiyat kaunat sang kamor. Amen. Amen. Mansang mau. Kalangan kiyang kauno akatin mo itang chachalan pilka kiyo pa na non-time Bible study. Is chunok matawame iban ko to life up. Kasi yayar pong so imen give the promise. Haba nagis chomot. Kato kaya latra kaskulin ngayon Sarawi. May yuki ang kachaylo Pwekuan ngayon Sarawi ako sampal. Magcayban pabunsa sa ngayon Sarawi or cheshkak more kailail nan atayl papa kauno tenan atayl more in saulang ngayon Sarawi ime kamoy patayl ime son sawas ime son kaskul ime son kamarain ime son mekoros mamao okay ngayon Sarawi ime yeinganen kot ime katungkat retayl so ilaskila oralap makosaya you shall receive power. Ngayon Sarawi yan sa mekan tiyata po narmas reken kelailta. Marapang raban sa lapang. Maraman sa buyak raban sa lama sa buyak. Marasawewe raban sa lasawewe. Okay, ngayon Sarawi makin kay charala aramas. O nantoto akong kauno. Kauno sa ko purkik challenge sa pal chari. Okay, o ko purkik challenge sa pal. Kachalari. Kokertanan poson. Buengkak lingaling la. Bueng sampawat. Okay, turin sa ulang nan nimon Sarawi kan magchelan lar ko icho mundi waktawang preachero awaye wawarya wonak mawar okay so check nok sansal token ngayon Sarawi nan chay more ayi ko sampalan Bible study what aksapon mang quote mass and buek yakin kamarani yang child what next murina yalita Christ arta tayana na uya teis ngoy makauno kasik so ngayon Sarawi nito wanay wiye ejew kiyang kachayl ko to tuwe chama kachayl ipsapal ngayon ko katlong lala chayl amak chayl bil bato mong kauno ewang yo ngayon Sarawi tiyata po chayl ew baptism of Holy Spirit momiyar na niyo naibitiyo kan so ichibang repeat Sipan kapurian dami ko sa yayarap. Ika mapan at chay libugi Ngehn. Wasa koros chay kola. Chay kola ang school. Ngayon saraw pansansal. Chay kola ang totok. Ngayon saraw pansansal. Ngayon saraw sa dyan anay sansal. Dyan anay saraw yo. Apan sansal wasa koros. Mesaulang kin kola ya. So the child become answer. Child become answer on chun sampawat. Okay, pong niyat kaya pong so kanayo so we live prayer na in Zoom aman riya sarapin kan testify testimony gi aray ko la na ne way sariman mesomao so instead of yang at mo mo selia ya itama pa maula kilangi me kauna tatongki puen kapakap so mi man ka kelagay gitel asa man child sa paal nganen court kat lala child nganen court men do aramas nganen court men ko sayang aramas
Okay, so chay bang bona sa Ngehn Sarawi, fellowship ang Ngehn Sarawi, koso yung Ngehn Sarawi, ni po nun ran so ansa man chay koseli Ngehn Sarawi ono patar en toke aramas. Boki chay ban utialan sa Christ mi bo sambawat. Niya kung wata po Sarawi chuka wata kata Christ a complain. Isu wata kata Christ a libane tabe. Okay, etcha na patong aramas kan me drunkard so sa kaukan te aramas kan me. Aramas tipan up tu aja bacang rai let's chatting pogita let's kaso pogita ime answer okay ime emang ime sampa salongala tipan ranane so is amoy attitude di aban out of an more out of an more ni aja bang patron song kan wasakan kamatip kan school talk so jele bilbil wasak chay batola ya Ngehn Sarawi Kotch lala tail o Ngehn Sarawi men ko sa yang aramas men kamau yala okay tu ito chay wasali answer of this world imagarata so lang chay ko nang magchayban men so lang at chay lanutan so lang melel porque we surround the chay kapel aramas kilikilang kachay are imagarata kay kinso chamen yang ki so lang po Moin cel na manam suat. Okay, orang sejak ni marabang kilang me kecel me answer of sangan pengapungkan te sangan patkulkan nan samba morin solan pan attracted. Okay, I ko sambalan chelen morin solan pan bang kaperen morin solan aramas pan mempaki. Ai ko sambalan chelen ipukengen kaitek luguran kau tak yomo. Okay, kaitek uya pang program yomo lifestyle challenge booking Ngehn Sarawi puwasa koros machay patroselia nan sampa Ngehn Sarawi anana kasalita win code kator okay nan wiya walu scripture kami pan wata katar apo mempileo cha kasansali mau masan pan Ngehn Sarawi bajel der papunsa sa kawaitan Ngehn Sarawi we walu you shall receive power. Af kumail pan out kita manaman. Niyan so Ngehn Sarawi pan katstiyang pomail. Kumaila pan kadedeya nan Jerusalem, nan Sudia, nan Samaria, wala lang nan rapan sampa. Okay, chay pan out kita power. Ime masani. Out kita power. Karena may ipsabala ipang ay masapuya kay so kauti kay teken karakteran Ngehn Sarawi ko ima. Okay, kay teken ang tama ka na masani ko mapit Ngehn Sarawi. Karata ni poson ipan lukuriang Christ ang katslona na imawar bang kamelele me Ngehn Sarawi katslonger. Ischukilang abu kamelele pwede inokidi. Okay, inokidi. So bang paten kapakap hope and heart that mong kauno pwede chepan menanan e baptize Ngehn Sarawi. Okay, Ngehn Sarawi apan release apan katstipo child Jesus can baptize king child Ngehn Sarawi o siniyay katstipo child kiyang angyangen sabol ma child tatok. Okay, we are riau payo iraila trekila Ngehn Sarawi chapiata lokolokayaki lokayat choror ni tuan Ngehn Sarawi akalokay Israel. Okay, retrekila karata asama child trekila Ngehn Sarawi apotita niya child lokaya apotita niya child chay solak kilang mek child tujangen manifesten kasansalabang kauno uya sansal nan maurin solang men medreking Ngehn Sarawi kupurang gots mapang kumpoy-poyta okay angyangen sapulma tatok poyki nganan kodro tiyatar powe karata mangkakela kay child yeramani chichar kiya child maurin solang Yeramani char ke poiki macam tergilang Ngehn Sarawi jaban men paten kapaka tergilang Ngehn Sarawi jaban men kalok seli ke Ngehn Sarawi abawe tiar utangan cepelkan nan sambawat abang kasaleta I ren ke chela ramas mesaulang okay when we do the child baptizing Ngehn Sarawi o ke child kamelele tame Buk Sarawi masani Bible believing ime karata chay what puka agos ko saya song koros me ko saya ama ay maur jangan liki
pensing sa naman na mo rin sa ulang pan ben yang experience pan ben yang ko ni pan ben may stuwe wa kita ngi Sarawi na we gila po ma I missing out tu aja isa longalan nanim Sarawi okay but one Ngehn Sarawi ka pan sansal Chupanin daja okay check out ang Ngehn yap suka klante yam momay okay pag Ngehn bang porye bang kasaleta Jesus the talking Jesus okay so Ngehn Sarawi tameya heal the sick and so Ngehn Sarawi miren so long chay ko ton Sarawi devil no machaylo armas kak chaman kichail maso Ngehn Sarawi rerel raban chaman kichail chaman so me ngoyo ay pot mimi Fiji eu back puego un momotso momotso kan makapkapel kit so momotso kapkapel kit nasin village nan ay po tax ng go sa no so momotso so joy was out ito jo kit kalep CMF ay read traditional momotso na chayga magchal chikitalala so rabang kailong kingit so man rompatangkan Ang sa maniral sarikan so maura changa igit. Ngayon ta wow. Jay ban rong un momotso ekin kemela. Ikin mempalian punganen Satan. Okay, ekin kemela mo kitin Ngehn Sarawi. Ekin kaitin kemela ba suka kemela. Min Sarawi kun daja let go. Min Sarawi kun daja nen la muitong kale uyam koyak. Okay, so Aramas panana Ngehn Sarawi ban siya tapural. So ito libil sa momotso ta komgot kaslalen. Okay, pagkita ngenen code o code so ito libil aramas es chupa kaya so tame kin kasale kita kupura pwegi aramas ko anane. Aramas ko wauniki, aramas ko kamelele. Okay? Kauna so ito libil isme aban pako nga isme so pako ko Rusia. Pwegi chay sawewe o pwegi chay so daw Ngehn o salong apa ni palingan nakakta cha mo itan chelen wiya chai koyak mawa so Ngehn Sarawi ni agat kat re chai bang kamau yala meso mau kamau yala okay ya mau chel won ki chel samoro kan nanim Sarawi ap chai bang we ke men yom upsapal Ngehn Sarawi en potlong puen toto kan kasaleta Jesus Kareta kamu may ipsapal ko sampaliki manamanang ko tremo yon ototongi so cheban heal desik cast out demon okay cause away sang Ngehn south cause away cause suk nang walien cause away sang Ngehn south okay niya chay kin we kapag luwat Solomon Satan ay paran a waste time ki saman sa ulangka makapag chuka cause up a waste time ki okay but I still we me emasang child. Jay bam preach the gospel so aramas man maginaw out Ngehn Sarawi ekin kamau yala sumau kay deki ya manaman Ngehn Sarawi lalle kamau yala sumau cause away Ngehn south okay ekin patang masano ni greater anointing to address aramas koros ka patak aramas Ngehn Sarawi tiyata power manaman patako miya Esto John, esto anano usar, esto marakang anointing, kaiti, kauno kayetir sabol mamasan. Ap kamu yung ayip sapal, miniminiong Ngehn Sarawi, masano ko pulipul nan anointed vessel nan tipso makasarawi, nan tipso makati, okay? Aramas mabil Ngehn Sarawi, aude tate Kaudoangki Ngehn Sarawi. Akan tu aja akan nganan coach akan men kaping akan men worship. Kompansalar jarki wiapa program kompansalar jarki. Okay, nganan coach meyes lalaman pan men Kaudoangki kau no ni kaping o ni Kaudoangki. Melal, okay, kaya me program, me ban connect, me ban ewang, me ban juang, ngenen court. Ramas me bilaw daw Ngehn Sarawi, regenalete revelation, regenalete kaudial, okay, kaudial ang kuperang court. Pogida, kau no kan men chailan Kaudoangki Ngehn, akan men masan,
Okay? Ria ban apa lang ke child kaunon masan magchay so jo muidong ya child more. Tamang Sarawi bilgin wuya destroy the work of enemy kawela wudengan trepelkan nana child more. Set captive free doja ngayon Sarawi dami agad stone kasalatagi child Katong kasalatagi gitela kayo katlong kasalatagi ala ramas may pisabalo o itatong kiswara mas pisabalo kaker pwedeng Sarawi lale kaker kuy kasalatagi la metrikan. Okay, but Jesus masani I am anointed kedi puen kasalatagi ala aramas. So each ministry of Jesus katki yang child just ka kasalatagi aramas majestoy pisabal majestoy bukingen. Okay, just chukak, chay bang kosa so angi, so lipo, eme petepet, eme socho po socho Ngehn lale. Okay, apan ngene naramas. So, kisa ya, aramas me out Ngehn dengan Sarawi katlong lale, abang kasaleta gift, kisakis en Ngehn Sarawi. Okay, Ngehn Sarawi katlong lala child kasaleta gift kisakis en Ngehn Sarawi. Matusulu isa keo ngoy baptize kung kumail pil en kasaleta amail kolula am bang katsto muri pam baptize kung kumail Ngehn Sarawi wo kisniyay iko sa yayar manana ika school naklarkan Jesus ime baptize kung child Ngehn Sarawi ime masani mapan anana kotla mas kotla Ngehn Sarawi so kak nene yang child ramas. Anso me kotlar whosoever meman melukuriangi. Okay, apanale di so church samoro ko tuweta nang katete marang. Anso wotna nan so Ngehn Sarawi cheban wata kata so wasakis chekak tiar nang puk Sarawi. Ije me che wata kata Ngehn Sarawi katto. Wata kata me kauno kotlar Ngehn Sarawi saik pakio. Pin ngai metameto yawa Ngehn Sarawi sura la ya nana che momot so ka chekak ko sa Ngehn Sarawi che show out Ngehn Sarawi. Okay, we are eulmau. Boson baptize kung kumail pil. Murin rana kay kumail bam baptize Ngehn Sarawi. Okay, mon Jesus kachlawa masani yang red. Murin rana kay kumail bam baptize Ngehn Sarawi. So Ngehn Sarawi pwegi nganen court kat wasak koros irirong me koros amangi me koros kompal ban lukurin anane trapan tieta pomi. Okay, kompan lukurin anane trapan tieta pomi. Kom sujana na yawi ran Sarawi bang kola Sarawi po yan ale baptize Ngehn Sarawi. Komu pan anane trapan tieta remi. Okay, iya sa tamin tinta po uyawi yang niya Ngehn Sarawi tieta poy nanay pero kelep. Niya sujo wewo kita Ngehn Sarawi po wata kata orang ngoyanane. Okay, so Ngehn Sarawi tami akan uya yang ketrail akan akan kama kita orang ketrail thailand uya ko perang kuat. Okay, tu je ngoy me bens Ngehn Sarawi ban pertai men sangoy pang ije mi ban matawa tai ban kola mon kola nat kola ban bab kola mayer aramas. So je kak matawa yang niya me kot me pit kauno te ko perang kauno. Apa ensa mi ban wowit Ngehn Sarawi ni ay kapakapalari ban rongorong tama ko perang melot. Okay, so kayo kasambal ng kaskuling Ngehn Sarawi may uya ko to kan magcheban to kata leta cheban cho kata morin so lang wakala. Okay, back to ikan koskosay changa ikan men sang paduecha ikon the craving of sangsangan Ngehn Sarawi. Okay, pagkita kichail salong ala nanim Sarawi. Chay salong ala nanim Sarawi, chay chun Sarawi, chay kinsan Sarawi, chay salong asang Ngehn Sarawi, magchay choy bugengen. Singkot kis megi dinanay no day hindak chay Kaudoangki Ngehn so chama kamela. Okay, paluar makin mela Ngehn so chaka mela. Kecil solang cai Kaudoangki tuaja cai Kaudoangki lang buta be. Okay, sangong kot me melakan. Pogita cai so Kaudoangki Ngehn Sarawi cai so Ngehn Sarawi so cai Kaudoangki kan para kong aramas me Kaudoangki kot melakan. Ong kau no abominous
may got makansen suet. On kauno a kansen suet. Magchebang kautak numarang kauno. Chailor ko sayang Ngehn Sarawi at chaiso sa tayo Ngehn Sarawi. Chaiso daw din Ngehn Sarawi. Okay? So, ni ay ko saya kisakis iwatakata marantre yo. Apan laskila kayong current isa kriyaw isulele isa keo. Amanaman kinale apay sangren Ngehn Sarawi. Puen kotokiyang ni kamaupan aramas koros. Okay, Ngehn Sarawi kiyang ketrail kisakis. Ketrail John Sarawi kay dekcha sa Morocco. Ko Rusia maposon, ko Rusia may ipsapal. Ngehn Sarawi kiyang rail kisakis. Pue ki kamaupan aramas. Me poson te aramas me sagyang kamaurla te aramas me sagyam tiara tatara el kisakis. Okay, so kisakis chaipan koyon chaichuka wogi ya chai kisakis kan law chai lebugingen. Okay, Ngehn otra kunkat kiyang aman poson obilaman kamawiyala mesomau kan. Okay, gift of healing, gift of faith. Ngehn otra kunkat kiyang aman manamanan wiya moget kopriyamay kan. Okay, gift of miracle kisakis manaman kopriyamay kan. Obilaman kak patangkiwe masanan court medwedra prophecy kokop. Obilang aman makakasawiyata kisakis kan mesangren Ngehn Sarawi o kisakis kan makaidek sangren Ngehn Sarawi. Discerning spirit. Ang aman ngenokin katkiyang koyak en lokayan sampa masan kaponapon kan. Okay, speaking in tongues. Aman koyakan kawewe masan kaponapon kan. So yuyayar na naikas kulun ranchi ko. Okay, kichay pang koyakan kosayak koy. Armas koros mi sapal chay pang kapagap ki amen. Lokaya toro rapang yak sona tayo maur. Okay, po tipson to talk. Tipson mawan. Akin akin edify akin konak nan ngana tayo ka ong kauno. Ebilkin palian way wutingan trepel. O bilkin katki yang tayo kamarain. Tuwa chay pan lokaya toro rak chay wewe kita ta chay pang kapagap ki. Te lokaya toro rak chay rong tame chay pananane kapo yakatar ni kokop. Ayo kisakis mama kawewe. Okay, so lokaya toro ro mawa ngaramasaman. Akawewe o mawa momotso ubwegi. Laba ba lokaya toro ro na koros kikilampana sili klang sili. Lap mi lokaya toro ro lokaya mawang I. Awang koros mes chowewe ki. Sejaka chaba yang ral chowewe ki. Akisakisin kawewe upakiala apte maala pwegi. Kama pang Rusia kawewe ya wir Rusia. Wewe ki. Ral rong kapiti yang kauno mama sanen pungin ral maura pamperen mama sani judgment kadek ranana kalula. So miya karapa kisakis kam Ngehn Sarawi katki yang kecail. Rajukitiga isakeo. Aramapukat koros Ngehn taman o Ngehn otra. Mekengkachin wiwiya. Imekachin katki yang amanaman aramas koros kisakis pukat nituan mekengkachin kupurki. Okay? Ngehn Sarawi ekengkatki yang kecai kisakis nituan akachin kupurki. So chay ko Rusia may pisapal, chay ko Rusia may solang, chay ko Rusia pananane. Komkak euder yaw ay kapagap tuwawan. Pokita moing cheshanane tatong tuwawan so trakis situation irar makomportanan maur release kisakis me barak yan tama uya. Okay? Anso koros kapagap kin kamui kapagap nanane maing kaun iwatakatar Ngehn Sarawi kitong yay kisakis. Okay, yarameng kising kapagap kalapunta yarameng kising kapagap. Kapagap me bantoke kupurang kauno. Okay? Kapagap poson, kapagap naramas puman, kapagap kokot, kapagap pewedi. Okay? So
sang me tuau ka niya breakdown niya niya lumpa sang itu aja selu ceban irong kisah tu aja Ngehn Sarawi mapampul itu aja ya negatiar ni take selu kayon take tu aja heights of God kisah tu aja armas man kisah ko may word of knowledge word of wisdom or discerning spirit nganan kokon word of wisdom maran ole kam na lewat ka dalawa yan pempeyo up word of knowledge word of wisdom or discerning spirit mo kan tuwedra eyes of God kauno irong war pon tong Kaudoangki men masan okay karena kasampal ang yaudan kasang-sang mencai korusia lelkit okay suka saya mesti masang okayap iyai mongyong pucak serapen oh li nia cai watakatar mecela nana Kaudoangki Ngehn cela nana Kaudoangki Ngehn cela nana kisah-kisah Ngehn kan sansan po cai Sarawi ka der poring cai Sarawi ka der tuwecek cai kau to komputa pe coach melako coach soja melel okay eu takeu to the power the hands of God so ya kisah tuawa me kosayan nan wasame yap chowa kata silu eu puin silu eu puin okay so silu eu puin no ye to the silangan kauno akin rongowe kareta ma kami Ngehn po kami sapal kompanmen omo kisah nen kinsilangan kauno word of knowledge kau daw wiya kauno download nan maliel tama chon Sarawi na rong okay imo man Kaudoangki Ngehn discerning spirit mias armas kun koton Sarawi Ngehn sauch piliang ko long to hama socher meman rechel makakonta Ngehn saucho akak pijidi armas okay Ngehn saucho ka rekin reassignment rekin koton atak momotso ka reko saya momotso mesajib sapal restro kasinen tapon nasa ng god waste time rapan Ngehn saucho ka kung koto pur apeng yawanan momotso ko so chepenan nanti yang asame kauno Ngehn o kauno mangi emasani yerme achel maun ka Ngehn palila chay kat kadropun maun utuk ab chay sojo we kime Ngehn saucho ka alutoro ipur karata riyamang ka kamalta riyamang ka kakamaita tuwacha patapataka aramasam mamayar makitin Ngehn saucho mayang alulong ito wasang kautak okay so aramasaman me an discerning spirit kak sangan Rahil sa maraw ko mo wow the John Saraw rabang kon orang kaus, okay? Pun masuk ay Ngehn kakin kuto kawela ramas nan wasang kau tak. Imi dani kin matawala yawang kuperang kau no kin insense wat pa jail. Pag kita chay kau tang kin mare ap tosang takot Kaudoangki Ngehn. Okay, so hands of God the liman kau non kin tatak ni faith so gift of faith kisah-kisah poson. Gift of healing or gift of working miracle. So tuwacha may ko sayang kapano huli ko permak wisdom, knowledge, discerning mo kan eyes. Okay, eyes. Amawut miracle apa tuwacha healing kamau la sumau poson no ana miyalupa. Okay, may ko sayay poson ya tawaka ramas maula. So do the hands of God. Kichal we are silangan kauno. Imi song ko saya. Kichal we are liman kauno. Karatara masuma kukuton wasan Saraw de. Nano machaylo chay bantoke. Pagita liman court. Okay? Or voice of God. Voice of God. So we are the eyes, hands, voice. Okay, kisaka. Eyes, akakirong atata. Hands agak kamau yala agak toke
kak buyata or a voice kasi way so voice you prophesy tongues or interpretation of tongue to talo kaya toror kokop okay so tami ko saya santua ka iko parapor ko makaita ka santua apni orala ni wasan wata at least chay we here tagot kisakasen Ngehn o chay ban menanane yeramen pan solang ayat kisolang ay ko to monti nanser klanta o yo pur ngai katan kinya solang stopakeo okay mo pan rasang ko la monti klang matong ape okay Ngehn Sarawi men tieta potel Ngehn Sarawi men kasaleta eyes of God ends of God voice of God nan sapol maramas okay so iyay kapaka kalangan ng kumalkan mayang kaisisol anso yung makomkon komanana kaisisol listen to the voice of God okay kauno kin masan nan ngana tel koras may sapal kom sutu planeta nan sapol momoy matamatawan kom yu laway buti men kaisisol men seek God more so kakelagay komoy uyata sapol momoy kasandi uyata sapol momoy planan rabaki kauno stu salongala rabaki kauno watki patoto mongkot alesangita yip sapal Ngehn Sarawi tieta poy tamay kisakis totongki kauno men voice kauno men eyes kauno men ends okay nan morin solang so yermen child limit code up child Kaudoangki Ngehn kaitak program Kaudoangki Ngehn lifestyle okay his rabaki aramas o kupurang kauno my house is a house of prayer temple of God ente numon kaunon ye child okay ye child palwara child ka ime numon kauno so katan ke menimwa house of prayer nimun kapaka so jay bampaten kapaka baten kaisisol okay men Kaudoangki Ngehn ka ischukos ko saya ko lananim saroyo ang Ngehn oporta walk with the spirit alialu yeyangi Ngehn Sarawi okay tama child kisakis kadaro kapul sampanane yime sampa susupay kilang Ngehn South rasocha no kilang Ngehn kot mabawidir Ngehn South aw yatatok nan moran kitail solang okay so palilaw din na chay pang kasaleta kauno be the eyes be the mouth be the hand niliman kot ariaramas panchang kot rapanasa memelen aramas pon sampa puka millions in kot resuso pelang apa child Jesus anane extraordinary anane sipala kot koros maramas loko yang anane sipala or yapan sipala sang niya child person ibe masani ko without faith so chai person chesuka kapranita kauno okay machelan ko person songkan koros me pidi magchel sa yang morlale anane po chepan morlale chepan kasaleta okay banudier wasat o kalangan ng ko promail clock tayo koros me menyang zoom live kapakap toda chepan share child sapol machel request kan o chay kapakapan na clock tayo morin sawas okay number 504-010-8848 kalangan o may siwa coach ka na balap kalangan ng komi kalangan kiyang komi sapol mo masanang kit Ngehn Sarawi iyat kapakap komi yung gatin ka wait kit ka skuli kit ka marayni yung kit sang tutukan Mrs. Chewewe ki tiyata bon karos o Lord ka melele me sa mamor na nanso without you oh God kit mela koy makom sa yang kit saban mela makom sa yang kit at more melar mo yo God ikapakap kiyang komo yung gatin tiyata pon sapol mo yarmas korusia solong kong korusia melukuri yang komo yer makasamo Jesus and we had count sang kamor baptizing kit ngano mo yo Lord pusen kak wewe sangmet pusen kak makit nang kisakiskan makom gatin muita nga manaman kit sa kalangan kiyang komo sapol mo limbak babolang count Jesus ang gatin kawkawait kaskuli kamarayni
O bilkat kido songgang koras masagananane sa kabrayang komiyat kabeng kasaba kalangan ng komakaon Jesus mawiyat kaunat sanggomor. Amen.